Chhimthlipui channel ở khi tôi nói long fan làm thu cáiสิ่งว่าจะแปลว่าทั้ง channel ที่อินเนอร์ไลน์เป็นแบบ subscribe ทำดูอ่ะให้ channel ที่เราอินเตอร์ใน channel ฉันจะต่อแล้วสิ่งเดียวนะหอยก็จะเหมือนแบบแค่กับบ้านแค่ Voin October ni som le pariat tho chan ni kan lo thleng le ta October tha po tha chan ve kan lo mang zo le ta reng mai Chhimthlipui du sak taka min lo thir sak thin tu te zong zong in zawai chunga kalom tak zet ani in mi du sak na awangin zoi zoya ma kan son ve zer te po hi lom thu soi lo thei ani lawa kan tran ho na le he channel kan hlut thiam da na zirin Chhimthlipui hian ma ason zel don ti kha hriaila Lawngtlai district thuthar omte khovel mun sang sangami ten an lo thira an lo hriat ve theina turin thei patop min chua pui zel karang ngen bok chawani chuti rol chuan he channel la subscribe lo ten khongai taka mi lo subscribe sak zel turin kang yang chawa comment le like hi apoi mo em a ei hi min ti sak ani chon na sa takin min tran pui ti na ani yom na group rang sanga min lo the dar sak zel bok don nia weina hian shileng me ka Lawngtlai district din mun tharlam ber kan clear hawanga chuba ka chuan district chung thuthar thlen khatte kan clear ho don bok ani wein lama thuthar atam lem lawa chuti rol chuan naktuk hi sarkar office chol aloni bok nen chuwang chuan karon bo sai ta tho ani e darkar somni le pali kalta akhan Lawngtlai district a riwei mu chu athar pakhat a oma hei hi rapid antigen test manga mu ni in nimin lama test chol ania tuna mu chu pakhat po hi mani inrin hlelwanga test ani wein lama riwei en kolna sang sanga tanga chuatir hi som an oma ti chuan tuna hian Lawngtlai district chunga positive kan nei dan hetiang hi ani IR COVID care center thingka a hian som le paruk anom meka dedicated COVID health center Lawngtlai a mi paruk en kol me kan ni boka home isolation a en kol Lawngtlai khopui chunga hian somriat le pali an la om mek ani chongte a hian home isolation a en kol somriat le pathum an la om boka 4C chongte circuit house a pali en kol me kan nia bungtlang south home isolation a da somthum le paruk tuna hian an om mek ani bolpui NG home isolation a da somli le panni omin 4C bolpui NG high school a hian pali en kol me kan nia bolpui middle school a paruk omin bolpui higher secondary school a pakua an la om meka bolpui NG Don Bosco school a pasari an la om mek bok ani 4C sanga uan a hian som le panni anoma 4C sanga uan IGM a ania 4C sanga revenue office a pariat an la om bok ani sanga 3 a hian home isolation a da somli le pali tuna hian an om mek ani chon huwa po hian home isolation a da hi som an la om meka vartrekaya home isolation a da som panga umbokin lower side ka a hian home isolation a da som le pathum anom mek bokani ti chuan tundin hmuna Lawngtlai district chunga covid positive omzong zong hi zathum samko le pakwa ania voinia mu chu athar te hi heta hian tel alani lawani voinia Lawngtlai khopui chung le khopui nei khothen khata tangin covid positive mu chu athar hi som le panni anoma shriwei mu chu ate hi district hospital atangte Lairam Christian Medical Center and Hospital atangte le
Christian Hospital atang tea mu chu ania thunet manga mu chu pangale ret manga mu chu pasari anni ole han soibel vele shim ila heti alandana chuan sivei kan claim sot taviau mai district chunga ro po chongte bungtlang south sangaw le bol puyanji te hi shikai tamzualna alania mundang hi Lawngtlai khopui telin sivei an claim hle ta alom lama ngai phot mai ila chuti ruale ro chuan he hri hian min lakian san hau lo ti ero kan thiat reng a thawme nimin lama covid le nangma ti chungchang karon uploada kan hlok wi viau ni in ka hria alom ngot mai ni e hri hian min la cheng chil rang ani point buai phili kher lo turani in ven na hi mani to ka thatakin han kalpui phot mai ila kan bulami te an film khur lem lo point nang i film khur viau chuan i him zel don ti na ani shileng laka kan him lo hi kan kova theu ai ngata a biakina kanin khom to a in fiam na practice kalpui phal ani to a bazar hmuna kan zelen viau to bok pui pun na sang la phal chi alo ma sela thina le in nei na a po ni sela kal thei tur bituk anti tam chho set to a kanin tha zelen fel fai trap ta shileng ero ala rang ti hi shikai an la zel hian ati chiang viau lo si vein lama Mizoram chunga covid awanga thi panni an la boka Lawngthai inti fi hleibin in tha zalen maila mu theilo shileng ero kai mai thei ala ni rang ti hi hria ila film khur thei to pa kan la film khur zel hi ala poi mo bersi ti hi serangang o that way fi alo thleng donem ti le atheng tan mek ti hi kan nai tu in kan chhut ngun angaya lo thleng ta se emo atheng mek reng emo ani point chuti huna kan buai lo na turin I tun hun man kha film khur na nen mang sham che umin sang hi som ni le pakhat January ni som paruk atanga voin thleng hian Lawngtlai district chunga covid vaccine mi singa sang khat za somriat pariat nen a pek ani to a covid thleng mek laka inven atana sarkar ruam man angin komin January ni som paruk atang khan Mizoram district sanga covid vaccine pek tran ania Lawngtlai district a po vaccine pek hi health department malak na in ngor taka kalpui ania district chung mun kil khor tak lir thei kal thei lo na po longleng ate kalin vaccine hi a thei ang a tam pek chomek sel ani January ni som le paruk atanga voin October ni som le pariat thleng hian Lawngtlai district chunga covid vaccine hi mi singa sang khat za somriat pariat nena pek ani to a vaccine an pek to dan health department data lan dan chuan healthcare workers nena first dose mi zakwa som thum le second dose mi zasari somnga pariat nena an petoa frontline workers mi sang ni zanga somnga nena first dose petoin mi sang ni za le panga nena second dose an petoa poka kumsom pariat atanga kumsom li le pali inkar mi singthum sang ni zali somsari panga nena first dose petoin mi sang ko zariat somli nena second dose an peto bokka kumsomli pali atanga kumsom nga le pakwa inkar mi sang kwa zanga le pathum nena first dose peto in mi sang ruk somli pasari nena second dose an peto bok ani kumsom ruk chin chunglam mi sangli zasari somni pariat nena first dose pek ani to mi sang thum zali le paruk nena second dose an peto bok ani heti hian Lawngtlai district chunga covid vaccine first dose la to zong hi mi sa singa sang khat za somriat pariat ni in second dose hi mi sing ni sang ni za somnga paruk nena an peto bok ani Lawngtlai a hian veng rang vaccine pek hi kalpui thin ania tundin hmuna rem chan zok na awangin Lawngtlai electric venga PWDIB kota tho tran ni lai ni le zirtop ni ate adu apiang nena vaccine hi an peya second dose la khun to te po helai hmuna hian an pevek to bok ani voin khan Lai autonomous district council noya agriculture department le
Horticulture Department te chuan classic Thlai chi kun na thok tu te Hnenah a Thlawnin an sem chuaka Thlai chi sem ma in khom toi bua sai a hian Agriculture le Horticulture Department changtu Executive Member pu Glory la ro puya chinza chuan thu toi soin Ladc sarkar chuan kun na thok tu te a thei angin angai sakhle a Thlai chi tha an china an mani anin to del baka sumlak lu na tha an nei theinan Ladc sarkar chuan department officers tele KVK Lawngtlai a mithiam te ron angin Thlai chi tha lein a Thlawnin an sem chuak ani ti in asaya Thlai chi tha anol puya sem chu piala ba hian aram leilung le boruak azira Thlai chi thlan bik le kho thlan bik ate horticulture mithiam te kai hruaina hnuaya Thlai chi ngin kun na thok tu ten a hlokna an tel mek a Thlai chin en kol le song bol chungchanga Chhimthlipui tur le chomdol zel turin Ladc a Horticulture Department le Agriculture Department te chu engtiklai point anin hong rengani ti in asaya pu Glory chuan asoi zelna District Council chuan kun na thok tu te tan kun na thok tu ten tam zok a Thlai an thar theina turte lok zoka an sal chhuah theina turte angai tu zel dona an Thlai chin na hmun protected area azirin an Thlai chin turte angai tu sakzel don ani ti in heuna hian asoya voinia kun na thok tu te lo le huana Thlai ching du te tan Thlai chi hi em hian asem hal ani voinia Thlai chi an sem chhuah te hi thasik laya chin chi nin an tram broccoli changkha purun sen le Thlai chi dangte ania voinia tangkhan agriculture officer dilna siamin office kun chungin he Thlai chi hi amamo apiang ten a Thlawnin an la thei don ani voinia khan Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal di kachuan COVID silang meka in kai hruaina dan ding lai chu chunzom ani thu order ati chuaka hetiang hian Lawngtlai ila District Disaster Management Authority Lawngtlai District in COVID-19 darzel turven atana nisom pariat thasom sangni somni pakhat voini thlanga mantur in kai hruaina order number tarlan ania nisom pakhat October sangni somni pakhata alo chua to chu alo top don ta a Lawngtlai ko pui chunga nitin sikai thar an la zela hetiang ania wang hian COVID-19 darzel tur ven nan le hemi atana sarkar malak na te khailak lova tuang taka akal zel theinan in khuwa khirna enga mochen lakal pui chunzom chula riat ania chuwangin ke Dr. Andrew H. Vanal dika hian chairman District Disaster Management Authority kanina angin in kai hruaina order number tarlan ania nili October sang ni som ni pakhat a lo ti chua to chu karle thotan ni October ni som ni le panga sang ni som ni pakhat thleng kapot sie tin order ti chua ania he order ina atarlan amasa lama tarlan to an awangin he in khuwa khirna ina ahuam lote akha tilai hian aron tarlang to lova chuwang chuan kan sei to kher lowanga apangai amami angkha alani ti kha thir tu ten in lo hriat atana kan sei lang tu ani chuan he COVID-19 silang meka sarkarin in khuwa khirna asiam SOP kan man meka hi voini hi atop ni ania chuwang chuan karle thotan ni thleng he order hi posei ani ti DC thu chua hian aron tarlang ani setu ta ka channel hi like sa min subscribe sa notification bell ni sa korin aron ngan che ani
voin khan North Eastern Council NEC atanga block nufual deute ti mason na tur ruam man nan hnuaya Lawngtlai district chunga rural development block panhi Bungtlang South le Chongtiardi block tana block development plan siam tur chungchanga Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal di kahovin office sambara meeting nei ania chairman Dr. Andrew H. Vanal di kachuan NEC atanga Lawngtlai district chunga block panhi ti mason na tur ruam man na omchu lo mom ati thusain hemi atana malak Jul zual na lai te soi ho tura thutkhom chu ko ani thu soya hei baka hian development of identified village nuaya malakna atan Bungtlang South chu thlan ani bok ti soin hemi atana line department te chungun taka ngai tu ana seng turin acha ani he huna hian line department sang health department education department ICDS le BDO te telin malak chu na lai sang te soi ho ania line department ta chu an hnuaya malak na tur rot na siama identified village tan ni somni le pakhat October sang ni somni pakhat ma le block tan ni somni pasari October sang ni somni pakhat ma a DC office a concept paper thelu turati ania hemi atang hian DPR siamin planning department kaltanga thelu vele tur ani NEC nuaya mason na tho kalpui na tura hian block panni tan hian cheng vaibel chenga vele identified village tan vaibel cheni ruaman ani Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal di kachuan school chungchanga voini akan order thar ti chuakin hetiang hian longai thlai la Lawngtlai district chunga hunrei tak COVID-19 na wangin zirna in khar ani to a hei hian zirlai te a nasa taka ngong ani thei awangin zirna in hon chungchanga an hnuai mi yang hian ro manna siamani ti in pakhatna chuan khotina VLTF ten medical lam beron chungle a concern authority te riat puina in zirna in an hong theiang panina zirna in hon chungchang VLTF te le concern authority te ruaman hi deputy commissioner Lawngtlai emo incident commander Hnenah a copy pek thin turaniang pathumna zirna in hon nakhua ate education department in SOP CAB ati chuate an zom ngai turani palina COVID-19 na wanga zirna in khar angai chuan VLTF ten concern authority te Hnenah an siat tir wat turani ti ania concern authority te chu hetiang hi ani Higher Secondary School Authority DEO Lawngtlai ania High School hi DEO Lawngtlai ni in Middle School le Primary School hi LADC le CADC te authority ani Pimkhur taka le uluk taka SOP le CAB zom chunga school hon thei ani thu DC hian atar langa amai ro chu eta hian concern authority te siat puina le anni ram rot na nuaya zirna hi hon tur ani wangin COVID-19 sileng mek la omna khuwa ta chuan school hon hi ala rem lo turangai ania si to lo na khuwa ta chuan school no pangten no zirna an chun som sel theina turin concern authority te nena ruaman na siama VLTF tenen school an kal theina tura ruaman na hi siam tur ani ome hi voini October ni som pariat a hian DC hian order thar aranti chuak ani